Raja ula-ula nami Manalu Rapdo akarobokan Ope amang perbosi nami Bain dauli na lagu bain na dinggani bain amang Panomo-nomo raja ni ula-ula nami Manalu. Bangunan Uri, jadi masuk mau orang bangunan Uri Nabi.
Gabem sa oras mo ulit ama dihom na promosi nami. Jumolo manay maho di jolo. Iro na king honado do ya bang. Bola tuk pe marsori-sori karane. Apa boleh buat mas situasi no semua situ nanti. Gabem sa oras apa. Promosi nami. Main abang naik masuk raja ni hula-hula nami. Dinga beda bang. Tamu. Ya. Ya muna baru nami. Asa jalan boros birna iburani ulah-ulah. Saksoni raja doang sautan nami. Asa tatur perlukul ni raja ulah-ulah tersalukan. Jalan mau boros bir. Orang boleh baca, macam boros itu baca nombor. Bosan penuh masuk raja ulah-ulah nami saluda. Sama bangkorau kiamuna. Orang ni ulah-ulah nami raja. Nani apa akan manalu. Ropo nasiya. Panas di luar deh. Kalau melamar di dalam atau tidak? Unsal benar rombongan ulah-ulah nabi salud dari zon asa-asa mapanggora kamu raja nabi tulang lawer bu. Raja basikot, panas di luar. Dapat sikap pada lang ori, pada sikap. Ano naman bersimbang?
berenami. Parna para puta sira batu. Parpudian don. Gorahon naima hamu horong ni hula-hula nami. Tarsongoni ba ngasata boto. Babaringan rata. Dua. Olah sarupa di sudi. Jadi dia baru naik bersedia kau majalah waras pir. Enggak idea naik. Bayar bang parmosi nabi. Masuk kita na barang-barang ke paparan puta. Sereja dapat kita na majalah satu. Biar rata. Kurang dari dengan sahabat rame. Perhukuman sama kata satu roti biasa. Diatur perhukuman dari bagian ini. Boleh masuk kita. Kabar sikap sautik. Sa tawar singkat masuk ate. Kita berhubungan bang. Masih